For all your medicines, contact Love Pharmacy opposite Asante Mampong Market. Love Pharmacy, where quality medicines are affordable. Welcome to Bright Company Enterprise. Bright Company Enterprise is opposite the MTN office at Asante Mampong. Phone magazine yedwumadi ayedie ebi ne se ye repair phone ahoro nyina na afensi yeton accessories unlocking flashing decoding o phone magazine ayo Asante Mampong main lorry station about Sanpo Flyers no store number 23 abuja yabema obi bia kwaba edeba eye platform iso na yenka bi hyemu ene ye wo ho a ene odumfo bi esende ye video yi a Kofi Ase kwaso ena ka bi a eno efiri Kofi Ase edinani akire Mampong se ba bi ekode yentumi nkire na ka yi eni akire a wo ba ya eja ena atoka yi mu a kwan finfin pe ena chese eja yi ashika ya maka yi private car mono bi private car pa atumi ashise drobe se wodwani ekoheka yi a na chese ensuo bi amehompo no bi atumi akaso wo sensuo e de adumja chese wani guso pa na wajapade ehye eno eni arehosem ene esiye ewo eye Kofi Ase kwan finfin ba bia aye arahusem yipa na yensa kan yenso na ewose yema omanfo a wo mo edi achi ewo platform yi so enso so ehunu bie ne asie wo hwe kan na number ne se ne esi wo ho no a bia na unim ne baabi wa wani tua enti se ne okote se yese kan na hia na yese anyo ode foforo ani tiwe ani asemo ene esiye ewo Kofi Ase kwantempon so